Tutulambo soka baba kibeti chambina kuitaba all. Nino makule maingi ba me pe udhuku wa ukoma na kibeti wa manyani chitaba all. Pe makule maingi mono mame ba uba kibeti chambina kuitaba. Na mume kwa semethi amena mewile ukede mundo sunni wa itaba ande kwa nende tosiaku. Lona ukiwa litoke hando lata. Ndo nyoke hando ati. Da be mwana waiti na ngosi okela. Mono muka itaba? Mbao kutakagu na uvoeze bo. Na uvoeze mbao kutakagu. Ene makuli asimetikisa no kwithiwa haimashughulikia ene wawe takanaye na homa kwa wi ambako kuna kago kidogo ene kanawi de netwa basi okevya amina kwithiwa sawa no kwithiwa eda makuli mamende na boka alamwende na ukulia eno mo kuliti cha amina to kuitaba au ni chali to longona na cho Massimo Konasi Indonesia for some mic and a wife, very informed. Thank you so much. Dr. Gilbert Mwalia David Fabian Kasi sawa nimewaona tuna indi kwende ya nikwata Madam Lydia US sawa. Yes, thank you for that. Yes. Sorry ninaikuwa ni yoyo my voice. We go late here mundu itabai. Ibe mama ndio situ ibaba wamena kutunambo bika katika hii complications before the complications. Ibe ame kulite woyu aitabo mundu muka ni walete yu bado kwende wanake kokono mundu ndo mezi amomedi amena mi wilo kala mundu zinenda kuona ande kwenda kibai kindu cha kokubyo kwenda onangi wethi amundu zuye kwa yute yakuniwa inunga na endo kathambe that ndo akomeba. How do you handle that? It is true. Akaingi maitabai. Nondo ailatwa nondo changes ya hormones. Many things happen. Beni mabigaba look at their sense. Actually, akaingi maitaba their sense of smell. It will very strong. Nondo aila hormone changes. Na okay then you dia mumi atana iwa kana perfume mumi na atumia ina nyunga na zambeni. Yambe yo nyunga na kitunguni chindenda ucho. Okay then mwana ndakanga kana ya kitungu. Okay then no kujuba maliu fulani. Those things bases happen ya nondo acha hormonal changes. Na nondo mwana itaba a lot of things happen. Na there changes bingi mwosi kaka tu amwe wa mundu mukanika na mwe wake wa accommodate chao mwano wa itaba na o create room ya with there no adjustment mwe ukwete kwe adjust nikana wa accommodate kalakana and especially kindu giki there ki very pronounced kana with there ki itomuno kwa mama la moito the first 3 months lakini after the first 3 months maybe when the younger guy let's say why the first 3 months don't the first 3 months mwanozu kwa kuyana kwake ku sustain one ni hormones so produce in the ovaries but after 3 months placenta ne with the aya seubwa actually placenta ya mundu ito iseubwa after 3 months so within the first 3 months so by the 4th month with the placenta iseubiwe placenta dilaita wa ngoi ile to ngoi ya mwana ngoi ya mwana ngoi kana nenzo one of those placenta I think ninzo ila yuma after mwana ninzo yeta wanzo ukekamba nenda ngoi ya mwana I think ninzo ninzo I think nenda wanzo nondo lela yuma after mwana asiawa kwani ngoi ne bane yo mukwami no asiawa ngoi ne ogwa mwana nzo ne yuma mwana asiawa inyonze ne moli wene kekamba lakini yakukizia asianzo usiako idiketo you izu ethika wanionzo na neo placenta yunzo izebagwa itina wami yetatu na ya sebagwa function imwe yanzo ne gozelela jaw badowa hormones actually nzo wimbwa na hormones sio sustain mwana na you no waju after nzo yoselela with their ovaries ni sia relieve wa na mundu mukade wa relax actually after 12 13 months 14 months latest mundu with their na kitungu na gwa kenyunga na you know aye kitungu ila me ukene the ambinge imono ma accommodate alama dona tinda atu langete ni maona kaka kana makanya ila yuto negwa ya mume ila yuto kwanza yakambia kwenda mume you may ye etatu yambe if they are the most difficult kwa mundu la moito onake we mwende but tikwa kila mundu we andwa mwede actually ona bwezu ndake ndo nyubana ndake go na effects izutu weta na ibu yake ni nywe mpaka mweso lakini we andwa mwe alayuma kwada one those feelings na those together he hormones izuzi amalemea babika bantu together oneka muke wa mume ona amondu asuma kitandani ndena bata completely together mwe ona mume anatrothlika bo egwa thithi ndekwenda completely na itose
ibinda taje unondo Madam Lydia unisoma inge mama labo yo metasi ana kumala na mate kumala nipobu ni maile kuelewa muka na hisi maundu ma kitandani onagame obata namo onagana omaenjo yako aume mayai le kujoza na kindu kinene muno and especially the amukani muito na kusema lo kweli yu ainge baundi bayu matila anzia na ndaka kutila anzia ajwa ni be binde mama iko andabazia my husband andabazia research meka kwa tuka onandwa ingi maybe ana domestic violence atumia ingi mambe yobwa amuka mambe ya nebinda ya amuka muito ibuyambe kitumi umuka kama ndo akambia umya no nyunga akambia umya ndikwenda inalizo yuta na mundu wa kumizali tokwa na nduthi kukwa azuma tena chao nduthi kwa azuma tena nyunga aya wamo bataka kwe wimbata nundu be mundu ungi kwenda kwake na ndo ala mate moine za bakambia obwa amuka that time mara you azemu gokezia you na mundu ungi uta ulonona kipindi chambio nene ba this is labda nisiambie 10 aje yani ukiona very different person ukenda mundu zuro bendo kie na ko mundu ende ukwegwa yuko aume budu maile kwenda ekitaona ndia logie mbote zini ndia ebalana like yes ko advice yakwa ni within that time actually bindezi niyo muka ukwenda support muno na niyo kwenda umwelewe nundu onake omwe nenda kwiyelewa the truth is especially we ambe with onake mwana ni mujanganye ndekuelewa nija ukiende ndekuelewa wondo kwegwa nike yes no excited ni muito lakini e feelings ni heavy kwake ni overwhelming mume pia ni waile kumwelewa na wewe ni wekata ni wamo support pasa Michael tunena bugwa aume wanti go Itumi aume imutwelewa mabinda mabi kaba unye aume na mali ya work specially ala bundisia na nicho Itumi to kwasia kipindi kicho kieto bundisia nundu kwa aume mama taelewa you especially element nuko imagine situation ya mondone ndio na atwanie mukane uitabie muka wamwene ndezika na muito no jamaa wende zika na mukane muito lakini kitunguu kiunga naye mume nunga naye wewe nunga ndio mwenda megitanda ndio mwenda kitandani utinuwe mwendo kana tungwata yuna ke mundu umeoti mundu mwele mayambi ya kwa manana chao na muka ayambi yoko na muka chao muito kana mkuambia mulunja paidika tena kwa aumene maile kuelewa na mukana nitwa wetie binenga ntukala tuweta kana ibeti simgwa na cycles cia muthembosu ukethia baby ndajila wi sawa na beba bindangi ute sawa na mundu miola mwini waile kuelewa muka especially akwevu akamana mundu muko ndeweka na bagubikite pe mundu meubinduka na imunenga ibinda mundu no ibinda munengo ibinda kata a transition ibinda yethanda wicha kitunguu na wendo kuwa mukangie mowe kana moje wao no moje ite tungu kila wao muka yake una muone de kwanza kimungi muno always kitunguu nondo ni binda ila wichao ibinda ila wisele thank you so much so Madam Lydia twende kumaba bado wawe tanaweza kwanza wale kwa kikombe cha chai ningitoa wewe umali tu after this tu umali tu after this ningi wacha mwende tanomba nini tukawete muno sindu mwezi obito lakini anyway no tuende go to as no changes hizo au mane maile kuelewa kana changes hizo igwekeka it is normal ni very normal lakini onake umuntu mukamwana ndele yakuyelewa and they are also very heavy kwake what you need mostly ni understanding au mane maile ku understand na maile munenge emotional support yes where you can please mu support wewe akuyane enda sausage zazo zotuko Reverend Michael amka ula sausage wewe akuyenda nungia kaloma kalaje balakayo mwete ayene zimwana mumu nana waiwa kamande mathayo mango sa monza sio tuko Adiuka ilopia adiuka ay manda mathayo amanda mamaya ayuko zioka wajona ngona mathayo konda kolile kondendo mena yu ngaji ke iko mena au meme bwa madina lakini isu ni hosta support yes nundu wange mendo ida yu anungie tu anungie no ne we anewa kana hiyo onendo okinyende chaku ni kwa ataka no ni mpatie tu whatever she anungie okinyona anewa kabisa so Madam Lydia ende na blazi
ibueno ni mwana wa gugwe actually ono wa ile support no kana kunenge tio kako nikena nike nyumwele ko no se o kamunenge support ila ya need ko ni asia advantages have complications now yuni asia andwamwe ni maitava no kethia ibuye na ni makwatwa ni complications ni tofauti na hizi one of the initial complications ito nyakwikika ni ile bukuwa mwekibani ibuya kuwa mwekibani na be ngulika na be mwethukezi omwana ngudete simu the other day engulie kulu ya muthembono ibuya kuwa mwekibani ko yundungi no kumwa da wano kuthi sibitali atemwe yumwe na ba yundungi honestly nitaki kosi ya Madam Lydia kulika kwa ibu katika nini wasoma mimi ataalamu ingi myai actually nobody knows the exact cause lakini basic explanation ila ndo nyoweta nika nawe the ni twajaribu kuelewa na ulondo jeneledwe okwo I mean kutakwa likumono ni ulondo and mombe to maybe nesi ogetina what happens mundo itaba wazia katika use ndume sorry maze ndizo ndo nyakweleze ndume completely na kikamba lakini wazia nyomba ya olondo usiaiwa mundu muka umbitwe pe parts tofauti pe kundu tofauti matube maseo bewe bandu beta wa ovaries yuke kamba mwandi ezi ovaries ni chao wewe tu ndu imekwa bakibe kama buko kala bala matumbe maseo bewe aya kamuko buka lakai etumbe ya umabuka mubuko nekau yuka abantu bangi beta fallopian tubes na mazia within now those fallopian tubes nebo fertilization yikika you makoma ni abu sorry etumbe ya mundu mukana mundu ume makoma ni abu kamwe kibani kau keta waja fallopian tube na you ya ebu ya kuwa mundu itaba ya koma na matwika ni katumbe kune ka fertilizewa you besi no ibi ata masita like sila nita nzuye si amudemba Itumi hata fan ukenda nizo si apushi chao shapuzi katumbe kuka fertilize wakaka ukambaka baba eta wa uterus kwa mazia in some cases abnormal cases where this happens if we have fertilize wa mwiki bane so kwita fallopian tubes for some reason you leo move ya leo move nizo yakwa mobu fertilize iwe pa umwe kibane na tuwe weta fallopian tube na ka tube ne kathekeki you wana ya kwa mabau ikwebu yambi ya kuyania bau na tipo na bubethia na room bianu ya kuyania mwana na nicho kitumi within at most 1 month wethia katata move yeka kweka no yeka kubasoka nundu ka mwikibane katheke piuka ya accommodate kindu kinene na ka basoka wambi ya kuwa kwau isu ita ectopic pregnancy with yani itumbe ya fertilizing we na ya ale ya kumove nundu under normal circumstances if itumbe ya fertilizewa ya ile move within 7 days at most within 7 days ne ile move kumabu yoke ile nyombani yule ya mwana yeye ta uterus ile ina room ya kuyana na ina all the provisions na ni elastic with the mwana usinde kuyana up to whatever kilos wezi bando baka masi asia na asia kilo 5 mwana ne kuyani hapo huyu ectopic pregnancy with yani itumbezu after fertilization ye miekwe kata ye mio move to the right place